benta ka singi ka santri unailar ar hajar apusau ka sornongpo Riboy district kalamat ka jisle haki babun benta jong ka sinong nongpo nga ka daw ka jingther ulaba daki babun kanta kumbagi jusakhi na ka por sa kapor ka ne ka jisle ha ka sornongpo kadai na ka daw jong ka jingtre torti ka nahai yakin nalapan ha silenter ka surogba national highway kabala jujia baitman la kapor haki ayom slam kijaka ki bakham jo ka jingsle gi kentup ya ka surok service lane nadu na Bethany hospital paham sim shadu jakhmat office deputy commissioner ka Riboy district ha lang kadai kani ka jingsle kalawanra sibun ki jinge ya ki nongle nongwan ki khna school kumju ru ka jingjulor ki kali ki motor ki bala sakut ha ka te ka jaka bat ki thuk thuk ki bala thia landang bat per hasla kum ileng kanda Tapos hanap po ang dapat yang kena lesnya apa kata tadi oh jadi ni dah bagus apa dapat aja buat alapat akhirnya jadi kamu dah deh apa ron ni continue deh baik Bukan ngerti buka setan ya kenang dan gini mesti bolero deh kecil dia dapat banyak dengan dan